So like as you were saying, Fit, what do you say about like abafazi Fit uthi mawulele lawo bekuchemile futhi bebe sebekutshela ukuthi bona de besquid. Like umuntu ukuchemile umchamo Fit. Uyayibelieve le nto basuthi. Mina ngibelieve nje okay kwesinye isikhathi siyasenza ngoba kuthanda yena. Sure. Mhlawumbe ubebona athi mina ngizodlala ngayo bese yakwenza into zakhe. Oh bese kushunela into zakhe ubona ngathi yena like unomsatisfied. Yeah, ngasho kanjalo. So nikhona ugelo kwa ukusquithela. Yeah, ngasho kanjalo. Yeah, ukhona odai igama ngifuna ukulisha. Uyi-one like kumbe papaya. Yeah, uyi-one. Ube-one kuphela. So umpeta vele awushiya umazi vele ngashaya isponge obvious. Mengishaya ugele endlini. Ngimbeke embhedeni ngidonsa isponge phansi ombhede. Thatha ingubo. Umpeta afaka ngezinkulu. Yeah. Mamazi. Oh so vele ushufake phansi ku floor vele ushumlevi So mhlawumbe ngasiphi style lapha makaphansi. Mayiphansi. Mina ngithanda maybe ngibe phezulu noma yena bephezulu awu dog style hayi. Awusinja wena. Oh ufuna ezimaphansi phezulu uyaphansi uphindwe phezulu. Yeah, ngasho kanjalo mfethu. So manje kumshayelele isikhathi esingana. Longest yakho. 30 minutes yeah. 30 minutes. Yeah, nothi isigithi kodwa nothi guest house. Abegoma 1 hour 2 hours. Olaphanya usishayela imali yakho. Kunjani vekala bavema umuntu umbhadalele guest house usumdlela uthi yamthanda usumdlela imali yakho ibhadalile. Obvious sobusuku uhlungu ukuthi le mali le ngithenga something. So ethi ngimdlela okwama last. Ngiyaphinda ama final. Yeah. Ose ufuna ukuthi ushuqede ngayo uslice konke islice Same time. Yeah, same time. So uyincayishe yiyo nemincanya sheva. Lo. Angathi ningashevwanga yabo isase brush. Also ngashevwanga yabi ngathi ilotshani iloqethu ngathi ke yabona nje isase lotshani nje. Inwayizeli yantoni. Ngifuna. So iCovid ofuna ukudlalela khona. Hayi eguswini awufa. Hayi. So uthini mfethu ngogeli ongashevanga when it comes to like hygiene vele. Ngeke ongashevanga ngizothi mhlawumbe usabona ukuthi ayigeza noma ayigeza. Ukuthi ngcolile nje. Yeah, uyabe lichapha mfethu ne. Yeah, yobe ngcola. Mara is that thing ukuthi uma kashevile like kusuka gijima abantu abaningi. Ushiye bathi kusuka khona umuntu ogijima before. Mama seshevile. Anti indlela ehanjwa abantu abaningi iyavuthwa automatically. Indlela ihamba abantu ababhabhe uyawufunda utshani ukuze bebone ukuthi kuyahanjwa. Kuhle kubonakale. Yeah. So would you prefer ukuthi like uthathe umfazi osehanjwe ngabantu abaningi when it comes to shaving or umfazi obona lo ka shave ulichapha? Yo. Ngona nje ngithathe lo ongageziwe umfake kini aqale phansi. Yeah, aqala gezi uthi sogeza. Yeah. Eqala ukushevela ku. Yeah. So like mfethu na since sasisigele beyogelezela lapha. Mina bengigeleze alpha last year grade 12. Afaka kule yini ezingamajite ezingama-teacher duza zothi ngabafazi izireza disguise yabona ezabe zireza ziyazakala abantwana mara kodwa zireza disguise mara ziyareza ke kubala uthisha wase-alpha sengikhuluma iqiniso ababhayisi bayishayi kanjani babhayi ababhayisi abazilutho abacabishisi abarezi vile so awushakho ngasho ukuthi umuntu osondelene naye oreza like omthemba ukuthi okay yabona athi fascinated athi Jaivan liyaletha ivan yeah le Jaivan ngathi isikova so engufascinated yini engayibona phela icheckile lila ngeke ngamboni ufascinated odlala labo Kira nana ne ufunde alpha ne bensagidla naye ka bengidla naye ufascinated back then impilo kusayilahla mfethu Ndubeka mfethu sasala phansi ku flow do fascinated silale eceleni
ezinye zibamba izinyama so ezingamajezi thina singabambanga kaqala ufana waqala ukuhlaba phambi kwami nje kufasini ayayiphaphela nayingabambanga ide yakhona yona yayibambile yamivucha inyama ayayiphapha sana ayayiphaphela njani mara yona out green mara let's push umjive one so like when I'm fit if you had a chance like to switch our lives with umuntu blind that does a switch lo it could be a celebrity lo bawa for a celebrity mhlambe bengathi awumaphumi ya ngicwele ngaso so wena vhe uba nguScotsotso eJozi vhe uzaba uScotsotso vhe if impilo yawo kanjalo so wena kahle ukushayela ngani yini ngumaphumi kushayela ngomculo ngedance like kahle yini vele oyiboni attracta umaphumi attracta ngendlela acula ngayo nangomjive wakhe yabo different yona akutatazini mara do you believe ukuthi umaphuma uzoshisa till December this year? If you are continue talent lakhe yabo I'll give up uyaqhubeka ujabulisa abantu mara yakhumbula ungena team crazy uthi bekunjani besicabanga ukuthi team crazy uzahamba nabo youngstana manje phela igame yatshintsha so like ngicabanga ukuthi ukhona omnye uzovertake ayinoba uzohlala kunguye umaphuma umaphuma yabona mhlawumbe umuntu osengathi uzom-overtake sengaba ucowboy mengasayiqinisa igame yakhe kodwa akwamanje awusaphethe igame yambona ucowboy so like mfethu like so when who can you say is the goat of amapiano mfethu goat ngeke ngithi uKabza ngoba ngimameli yabo asengathi uPaul wona ulandela uPaul but uPaul zabantu ngeke uunderstand indaba yabo Paul yabo kodwa yena kumina uyigothi kuwe mfethu so like when so far lately like maybe Makasano Hebrew which upcoming artist do you see ozoshisa like ambonzana une potential inkinga abone Hebrew njani Musa semncane yobubhilivela ku talent lakho once waba styleni sokuse high school soqala ukubhema yabo so ngeke usho ukuthi alo uzophusha ntsini impilo izibe right uyogcina mesemdala ngena ku 17 asengena kuma drugs sekuphelile so vele eziningi eJozi zibulayo khonokho zibulayo like ama drugs ihlezi zifake vele entuthwini so uthi niyintwana ezincane ezizayo like ungazi advise kanjani ukuthi zibaleke le route intwana ayingeke esikhathini samanje akukho easy advise umuntu aku-advise kunzima akutensi vele so vele awula advice vele akula so like mfethu wena mawucabanga yini mfethu esekhanda lama 2K is it sex iPhone utshwala ama chips bangizi o TikTok ukuthatha amadoda abantu ashadile ayike umshado ngeke ngithi sakhona usekho for ama 2K awushadaye awusekho wasibona uyi2K uthi yashada qala phansi impilo ucabanga vele ayisekho vele kodwa into egcwele nje kuma 2K igroove ayisex abafuna ukusebenza yabo umuntu akhona ufuna ifast money kuyabhejwana kuyabhebhwa la kuyabhejwa yabo so when mfethu when it comes to like ama groove VP groove evaya ka deep blindfold wayifila luthalini lapha bengroove like eJozi mfethu ama groove engatheni like yabo mengihamba nje mhlawumbe mekuthiwa ngiyojala mhlawumbe izele lapha eDebase yabo ngikho la bengiprefer khona ngoba mengathenda ama groove ayo ngasekho safe yabo also nabe ushaya lapha the base lapha bengashayi khona sengiyasho nje ukuthi like mawuthile prefer kanjalo ngishayile endlini nabo system namajitha so uphuzani vele mawuthile mina ngisathi John Walker ushayi iblack sengikhona lesidumile iblonde blonde so le John Walker blonde thina siphuzi mfethu so asimazi tshwala so yona i-testa green idesha ivaya lana uyishaya try ngeke kuyishaya dry mosasemncane ayokubulala ngcono ukuthi idesha ngeRed Bull Red Bull ingavela kahle mina manje ngoba Red Bull ibiza kangaka mfethu obvious yabo uyayiphanda imali yokuphuza angeke wangayiphanda mofuna ukujabula wenza sure ukuthi ayithola so like when I'm fair to quality how did you get the nickname quality fit what's the inspiration behind the nickname kwavanja walithola kanjani mina like yabo
bengitsanda inkabi so like bengifollow quality beyela kakhulu yeah so last year esikoleni bebengibiza nginkabi vele before so like esikoleni when it comes to ama metric jacket lapha bathi sibhala ama nickname abhala unkabi baliyala then bavuma quality then usona dokwari ezinye phela singisadu inkabi awufa phela vele usuba womva enjani uzibe unkabi mfethu unkabi angangithanda uBig Zulu yabo vele inkabi yeah sebengazi ngoBig Zulu vele abaningi so vele ma uBig Zulu bethi ma keep it tricky vele la inkabi kurafu mfethu so like mfethu like quality na mawubhekile mfethu uthini ngabafundisi mfethu abadla imali zabantu emachechi bengazi like bidlela amathana ngeke ngisho ngabafundisi abo wonke umuntu udinga imali lensuku kodwa ngizoblame abazalwane abasaya esontweni sabazalwane abasaya esontweni basenkingeni kahle because abanye abungacavu ukuthi lo mfundisi ngevari lo yivovu yeah ngisho kanjalo kodwa uyazi ukuthi ile nsuku le abantu ababhaya vele baphilela imali there's no life without money yabo alezo bafethu ayi kuraf so gospel what do you have for us then mfethu so problem mina ngifuna ukubuza ukuthi unayo in performance anxiety like mase ushawukela kade umcravela lo cherry lo kade umfuna lo so umtholile manje mina ugele mengimfuna yenza sure ukuthi ngiyamthola noma ngingahlala 5 years ngiyazi liyofikile khona sokwamlinda 5 years oba yabona private yo yeah mara kodwa ngiyekwa yoki asithi ke uniye clubbing lapha uphi celebrity ongajabu kulithola lapha eclubbing ikstripper awumawu ngajabu funa kubona lezi zinqanga yeah akekho ungafuni lapha yo ayithi blind mawu hayi no yena bone lelo funa uchopo kete ngiyashona lapha amara kurafa I think this is the second person mawu yeah should yachisa yeah ozinxuma lo ayuma la akangenzeli kahle mawu mfethu kuli story so like when I felt like ever since you've been yourself and the challenges you've faced in life when it came to relationships so was meshu getting mfethu kuma periods angeke le angiyasaba nje mfethu yini kade usuke wayizi ukuthi manga simeshu geloma kuyavanja ngani athina manje dasmeshile sikhoma kanjani like ukudla ikote lesosi yabona nje ngeke kude ngabuza nje eyakwami fascinate hamba kamohla ugelo yabo ovela la esikhatsini awuchethani mina ngike ngaba ne drop la waziyathatha phela abe kuraf ozokala so la kayike ikiyamthapha la evele ikiyambamba kuyi was se clinic yena mekasho ukuthi hayi drop yambamba mina yakubamba kanjani drop uthi mara mfethu like speaking of ama ladies mfethu uthini mfethu ngomfazi ne okwekela yena umudle ekwazi ukuthi yena ule drop mfethu akwekele wena uthi dry mfethu ugelo njalo yabo ulogelo sethanda sex kakhulu ongasakwazi ukuhlala mara shithi bakhona or bayithandela imali yabo kuya depend thothi khona lo ithanda thothi khona lo uzobefuna imali yabo kuyahlukana so yipi Facebook crush yakho la okay noma ungasi crush uchero umbone green la ku Facebook ungaqoma ba u3 indanga leti mosha imugrand ugele leti mosha leti mosha is leti mosha nobani so ngicabanga is leti mosha nguye so isidudla so ulamavili vele uhlale ema UV uhlala ye UV so afama liya text liya bonda yini hayi nomngane wami since 2019 yabo sure so ibest your umngane hayi ex kahle how so wachayo umuntu lo so wacha inyama so ebe umngane mana so kahle uthweni yamkhumbula kahle naye nibeka ugelo grand kimi nabo bonke abanye ngingabasha so ma iflopin kwaba yini like ukuthi ize icine selehlukene for the first time why karma mfethu mina aflopa no wawungena ensimini zabantu ngasho kanjalo no tata so vile
Wesh akurafu mfethu akurafu but let's mfethu lady motion mfethu nayi out yakhala la but mfethu we still going on like when mfethu would you like athina ama plan akho mfethu to get a soft life mfethu mina ama plan amathini ngisho nje ukuthi ngidinga umsebenzi yabo umsebenzi ngingasebenzeli ukuyogrow sebenzela ukuthi impilo yami iqale ibe right ibe great so for a stable payment ubonani ungafuna wena uhola malini like i dream payment yakho manje ngisaqala impilo angithi ngiqeda isigele ngifuna umsebenzi mhlawumbe ozongitshela uma 5,000 ngitshela 5K nje ndababa yokugrand so mangahola umsebenzi oyi 5,000 per month yabushaphu yabucover okwamanje ngoba manje yabusaqala impilo ngiyakuthola like gospel wena what can you say what do you have for us so from ngifuna ukubuza ukuthi kona kunalama aunts lawa athi kumnandi ukutshontsha inyama ebhodweni udla inyama ekungayona yakho angazi or understand leyo ngiyakuthola ukudla ucheri kamacala so wayenza leyo nto mina amajita ngiya respect na respect yabo so vele bese amajita asiyatshela mara why if ugeli manje lama symptoms ukuthi ngiyafuna but wena awukora vele lapho ngemphika nami ngiyomtshela uma ungene eroomini thola ucheri vele ezihlubulile uyava etshela amajita ukuthi ugeli wakho senqono ufuna ngitshaya angeke ubalekele imali usiyibhekile uyotshela omunye umuntu uzoqala udle manje uzoqala udle bese amajita ugeli onqunu la akekho ufuna kuyotshela so because the reporter could after faith so like when I felt like as a father someone who maybe was gonna later be a father would you allow to mntana akho mfethu eshade labo gedi laba mfethu abashayile ama miniskirt is like mfethu uthini ye generation yethu mfethu ama obvious manje vele ungaba nomntwana yabona nawe ilento dress code yamanje vele akusile yokufihla umzimba ile ukuthi attract abafana so ukuku print ukuku print asithi intombazane ke wena ungamvumela sihambe ngale ndlela enqono like estradini ngeke umvumele kodwa yabo sekuziya ngeOLED like thothi na ubona iOLED uthi liqwa kanjani ngapha iOLED limbhayile impahla so since like when understand that this current situation do you think ukuthi generation yethu ama 2K is gonna be the one of the best understanding guys when it comes to izinto lezi ama parents abantu aba-parents ethu like intanga zicabanga nasengubona sesingubaba sisiyabazali abantu izobe si-understanda for abantwana bethu situation yabantwana utshethi angeke obvious ngeke obvious nakhona futhi angibaboni mina obaba abagrand ngibona ama-stepfather kuphela Gcwele ama-stepfather manje akugcwele ama-stepfather stepmother ayakhona but mfethu asikhuluma amavari ukhona like ugeli omubi emhlabeni ugeli akekho mubi kuya ngokuthi ugeli uziphatha kanjani yabo yamthothi mubi kodwa megeli esigqoyela grand bazongijwayela abantu kodwa ukuthi uma umubi nawe wenza izinto ezingekho grand obvious abantu bazokuthathela phansi nakhona mara do you believe ukuthi ezilongo vele saselento liyana vele liyayifuna amajita uzahlala vele emuhle vele obvious ugeli thothi wena ungijitha awukashaya inyama isibhenelo ngiyambona mubi momshela kuvuma obvious sizomshayela ukuthi awuvumile wena ufuna inyama kwakho uzambe mara uzoshaya ngeklow up yazi sabocheri wanento liyabo bathi glow up abanye abe different baba hayi hlanda pha phela bakhona abanye cheroti phela ma uqala ukumbona emuhle uthi sumshaya inyama sesibamuhle khona kunjalo yawona ugeli mosamshele muhle abodama esiqedile ngayo so uprefer ukushaya ngani ngeviki like kwamele awusikwamele ishaya ngani ngeviki mina ethi yonke into yamamba grand ka u3 ngeviki inyama so i routine yakhe every after 2 days so if we Monday Tuesday Wednesday Thursday Monday ngishaya Tuesday ngashaya Wednesday so Monday Wednesday Friday Friday ngibali ngoba this Sunday Friday uva uyisha umunye futhi Friday so kahle into leyifunakala waya ama spams are paid so so like felt like what can you say about amajita laba that have fear of igwababa when it comes to amantombazane
Mina nami nginamajitha like abangani bami like bathi befika esikoleni amjitha bebiyasaba ukugate agcina imfake esitadini ayisigela bengaziwa wonke umuntu so wamhlohlela njani wamfaka lo gate eroomini eli1 wa text ugate wathi umjito wamsetela njani like usetela uzibamba njani yabo mina mekuyi break lapha obvious umjito ejecte ngifuna ugate kodwa mase la ugate asala mina yabiza ugate ugate obvious bese abangani ngazi ukuthi ugate usinge nomjito amusingile menza hamba nogate enhlani nomjito umtshetsana umjito ufuna ukukhuluma nawe sengibavalele eclassini eMthi ngiba ngime kanjani umjito ngiyazi uzokhuluma vele uyabe sesekhonini yeah sesekhonini so no overcome kanjani kwa uzibe master kaso mina igwaba ngayigcina primary ngathi ngene alpha vele angangena igwaba so lokusho ubaqedile abantwana base alpha so wena bachayile vele kahle kahle unubachayile vele so wenzile ama quick toilets ayithele ngashayela isigaba mina always ngishayela kithi isikhathi esibhaya no if manje cabanga kahle lo etela defundi alpha so vele aqala alpha etela ngimazile alpha nami hamjita so umazi nje like besifunda sonke sure so anzange naba kanjani like etela yabo ngathi mfike alpha ngoba icrash yami yes2 okay ngafaka nami story awavuma umntana saphusha ngabhayiza the following year so umntana wangixolele ngabhayiza futhi agcine give up naye so wayengoqala wawubani mfethu yana mara waye fresh unayi ethelwa fresh yini waye fresh waye Why friends? You never know. Amantombazana ashintsha. Because boy, what do you have for aspect then fit? So from SB Valentine indlule. So wena uthengele nichirako kai. Valentine ngawuphanda isipanda lapha ngasipanda. So balekile. Ushaya pitching isikhathi Valentine. Yeah, then isipanda. Marona, do you believe on it, Valentine? Ukuthi into kumele celebrate. Faka lama flowers ayiredi embedini. Kunemnyango kungenwa vele kuyi romance. Qeda kushaya isandla. Yabo mina esidongisahlala umzali ne. Angivumi like ukuthi intombazane ngicontrolling nje semele sithenge lento. Ngiyomtshela ukuthi usahlala ngaphansi kwabazali nami hlala phansi asisebenzi sobabili. So eyithanda lento lethi amantombazane kube yi100% wena full. Wona wothenga kuphela nakathengi next. Ngeke angiyi. Or kube 50-50. Ngcono kube 70-30. Mara usually amantombazane fethu wothenga intombazane ayithenga. Ngeke namphile. Bangafuni ukuthi yakuncisha futhi mara lento wenza ikhofe. Yabona esidonga singakahlali sonke emzini. Angeke ngivuma ukuthi yonke into emele yenziwe yimina. So when according to mama ubhekile like a current situation, would you check iwalk mfethu lo muntu okay? Or ungadlala naye so awulake yo texta nayo so mawulo maqala umngane okuncanyana le ama best friends ukusu realize ukuthi uyike uyenza yamthi akuvalele kamereni ayomshaya ngenza sure ngaliwa vini ayomshaya yo so ukuthi noma ngafaka i10k la athi so when do you think ukuthi like istubborn in fact is it like another gender or a gender? Like anti-gender and the male and female. Yeah. So do you think kuti bona can they be the third gender or far? Nothing will change. Two genders nje kuphela. So male and female. Yeah. Hey, ayileza bafethu so gospel mfethu nisiphathelene ngamfethu. So promo uthini ngala kweCherry lawa abakubona isquad sonke gawa. Ujule nawe ajola noSiza ajola nami ajola nobani ajola nobani. So ibona into eright leya ukuthi eshayi rotate. Yebo. Or iband straight ama shaya iband. Obvious mesashaya iband yena usuke ejabula kodwa at the end ugcine commit suicide sebemhlenge. Yebo. Mara wamosha ngalento ayiyenza. Mara bana lento yabo yokuthi bavala bathi bengidayi yona ebelieve lento yathi bengidayile. Ngeke So na into le since you get ima yabe chama GD bands do you think ukuthi is screen for ama GD be expose ku Facebook for ukuthi maybe uthi phela no ukuthi babe expose as such ama GD abe gama ama GD warning like for example manje ne ungena ku Facebook yakwazi to get lonje so kule drop mayifika kwezo kushela uvela usozwa mlala
Yeah vela So kwesinye isikhathi kusuke kuyi-warning kodwa ukuthi ama-jitters siyabhekela kodwa kwesinye isikhathi abuthi-ke nayo baphathi kahle yabo kuyahlukana yona ngeke ngisho i-straight answer. Okay. Hayi kurafu mfethu. So wena mfethu like what can you say mfethu to ezinye intwana mfethu like i-message ongabanikeza yona mfethu? Like where ufiti? Yeah. Mina ngatshela intwana nje ukuthi yabo isigele asibalulekile. Sakini. Yeah, yabo lento yamaphathi nani ale kumele uyibone nawe ususebenza. Because akwamanje uma ufuna amaphathi ngabusahlala endlini. Wenza ukuthi utshontshe yabo. Yeah, uboleka imali ungasozwazi ukuthi uzoyikhokha ngani. Yeah. So like wena ka ulabo best abangayo? One. So Ungelwa? Yeah, weird, yeah. So mayafa so question ebengifuna ukuyibuza. Alright man. Entwana so ngubest wakho? Yeah. Ngubest. So ka wena so ichiki ugelu naye? Yeah, I'm getting now. Ugelu naye. So wena kahle kahle what's the definition to best? Yini kahle kahle wena ubest umdefine njani? Best like yabo siyabhekelana yabo yabona kuze ngibe no best ne ngiyamtshotha umjitho wakho wenza kanje umnyeke lo nawe uzomtshotha utheke mase kanje sese kanje So asithi ngebest yakho ihethekile yebo? Lawo hethekile. Now hethekile. Akusho bathi uyabhekelana yabona amabhekelana. Leyo guys. So afadi yakayana. Vele. So vele awugayeza vele. So any routine ispana njani ezama best alright any ispana njani? Nje yabo like mina naye ubheka yabo so ngathi ngathi akuyena meka khala ngento uthi antwana into kanje umjito ungcichile so ngicongayeza. Asithi uzile ku anele yonke ingane uzomenza ke wena. Obvious imali mezibuye beyamukela nawe. Uyayichacha. So uzujito uyaslide mfethu. Watch out. So. Hayi kurafu mfethu kurafu. So sometimes mfethu when you would say ukuthi uba le best kuyasiza because ama relationship yacava ayikho stable. Yeah, up and because down. like sesikhuluma ivari like to be honest you thola ku situation yokuthi wena lo girl wakho liyaxabana but wena le best lisha. Yeah. So in those situations uthothi seliqabene nje lo girl wakho into serious and yabumthanda. Would you say ukuthi best like is the main reason why yakukhavela like ukukhavela umuntu ozokhavela ispace? Yabo ubest awumfaki mina ngimfaki kwezomjolo kodwa ngiyamtshela ngitshela nobani kodwa mise ngiqabele nogebe ama benefits akusomjolo igama lakhona professional ama professional kodwa mina no best asifiki lapho ukuthi awusamele benefits sizana nje ngeenkinga zethu lezi zinto yeah so nongavumela ukuthi share wakho ne best ngeke plaza bo sheriff ngivume vele mina sithandela ogela abana ngathi bayabhayiza kancane ngimfake izitazini umgelo okuleleve usona kahle kahle operator silently chief usona uthithena umuntu ongaboniyo niyambonisa okay uyamfakela ithina so which means mawugele safika ku industry uthola ukuthi lesi yena uhluba inyama from a plastic. Okay. So bangaka abantwana so babreakile so far like for 6 life yakho? 4. Ayala so umdala kalimali phansi. Nesusude XP. Yeah. So wena uba break kanjani mfethu phela abantu lapha abaye babe screen ukhona bemjida okwazi create umfazi ndoda ezama ukuchaya inyama so na bangathi kuyoseka mrap. Like ngenza njani ropa njani remember ogeli babeyisabi abathi nogeli yabona mengitshela naye angimcela ukuthi yabo ngiyobe mphusha trend ngimthetha awufuni ukuthela iMacD namhlanje yabo after some time sengibona asihlali lesikhathi angimenzelanga flow usene trust eningi kumina sengiqala ukudlalisa izandla yabo faya emabeleni sehle kancane egwayi yeah so step by step and yeah step yabo usugena ezolahleka ethalo siyakude mina naye yeah
So kahle lapha udlala ugeli lapha. Yeah. Ugeli umele ebone ngathi sebona ifuture but yena engabonanga ifuture umkhono usasibambisilithi. Yeah. Hayi ama-chap masters. So like mfethu wena when it comes to like wena umfazi omfuna mfethu kahle wena ufuna i-future wife enjani eza like yini efunayo ungakwenzi konke lokho ubheka i-beauty noma ubheka ngaphakathi kwakhe umfazi angikaze ngicabanga ukuba nomfazi vele manje awaqabanga hayi vele esikhathini samanje umfazi yo do you think ukuthi ongabafazi beJews lokho loyal okumbe kukhona abangakho loyal ayingemo akekho loyal eGoli as for ama-outer awe-Jews agoni thini ngabo mfethu bagonda abantu abagoni mfethu abagoni never banalento ukuthi baposta mara bayajiwa sihlezi babona vele baningi abahlezi besho kanjalo so noko bayigoni amna engibegoni kodwa still bengifere sure noma ngigoni ngiyobe ngifere ngoba ngiyayazi ukuthi engamshiya lo sebele ngiqale phansi futhi hayi so usahlala eJews kwajela wangayo efletini the fletin lapho fletin ngijele ka2 mhlawumbe yeah so bekunjani ukuthi inhlanzi egabheni yabo efletin akujele efletin amasini advisor namajitsa ungajole efletin mara kodwa phela anytime afumbona emshaya la uyabuya liyabambana ema-stepsini yabo khona kumnandi benibambana kodwa ibed lapha Ntembe nekuthi sezohleze ekubhekile ngibona uphuma ukuyaphi singathena umzali noma ngihamba nama-classmates osezombuza ukuhamba noba ubani ya yabona so angifunte so nothanda ukubuzwa wena kahle wena ukubuzwa ingathi usujola lo mzali wakhe awukufunde ngikufunde so kahle kusho ukuthi efleti kayenzi vele efletini singaba mnandi kodwa izoba mnandi for the first days yabo sure kodwa ngokuya kwesikhathi ayiyabheda so like awuthi yacava wonke like amantombazana ayikho easy when it comes to guy into yami so like uyadlala labo gate laba bathi this time I'm busy ngicela sihlane ngeSunday appointment yikho lisethi appointment for igwayi uyayivuma le nto leya ngiyabona lento esho kodwa usungamlinda ethi ahlane Sunday ngo2 ngabona ibed oqala Sunday mayifika ethi akho Ntembambili zosethe s2 maybe kulesi2 akwes3 angisami WhatsApp angisami senzobona nganje bese futhi so kwenza abakwenzeke njalo yeah so wena mawuyishayile into yakho fresh ilayila mfethu umbona ugeli ngokureact kanjani phela abanye ugeli mawungamshaya kahle mayefika endlini ubona iparagraph egaka so vele yabileziso vele bayithola bro angeke ngayithola la ngeke ngayithola ngamshaya ngathi ngishaya 2.5 hours ugeli engaka so iparagraph sabe silayitha wawuphuzeli uthi wawuphuzeli I think kwakuyibhahama yabo ngamtshaya so ngaze ngabizwa umasana wathi Bruce ngathi mama wathi Bruce ngabuya yabo so wena ubona njani mfethu nayasha ugene kodwa ubengenayo iphone bengifunda nayo so like ugene ngamshaya mayifika manje ugene aka ngangimshaya ukuthi bengiqeda ukumshaya ngizomdama kathi mnandi yena mama ngiqeda ukumshaya lapha Monday ngamshaya kuFriday Monday sesigebe ngiyambona ugela ayikho grand uthi isisami siflungu so umntana Jesus so umntana Jesus uyipolisi yafika sisu usho sona machizo kuNigerian mfethu yikho ukuyibooster yini kwazama ukuyivusa yini no wathaka powder yini ushaya ifike sisu so mfethu so ugelo ayikhala yisisu mina yini khamba awugeletha angikho grand ngithi mina ahlala after 1 week ngizobuy pregnant test sibona ukuthi khamba after 1 week awayise grand yena oda ngangithukile ngiqamba ma so wawucabanga nebhuti ngakuchaya isibeletho vele I was ready to be a father. Shift spirit to proud. Awushithi wambulele mfethu. So ujikile futhi umntana lo wajika futhi for round 2. Uwajika ngoba after that so senza 3. But onshaya kamnandi
ubuya ayithola. So nje uzohlele ukukhumbula vele. Ya yena namanje nje unokumtexta ngithi u-free yini anje tsa kwamanje yabo kusasebhizi since ku-January kodwa asazofika isikhathi sethu sibuyele entweni zakudala June usondele bra. So June phela yabuya vele. hayi no-June yabuya So nje team yakhe yabi organized. angasho uthi umassive. So like mfethu wena would you say ukuthi uget like ukuzehlala emjideni ibe lawe ekuthande kwamele laphana phansi vele ku blind vele Performance. so kumbe kwamele ube le mali Yini okumele ube. kahle kahle vele kwesinye isikhathi ngeke ube blind kodwa imali yakhe ube blind ugele lokho ebuye angiyazi ngizothola imali lapho ngizothola imali ithi ngibuyele noma umnandi kungekho ngizokhala noma ngingakhaleli yeah. So do you think ukuthi amajita amabhaya atripa ku-sharing ngincosi? Like reality kawu. Yeah. Do you think so? Yeah. Wena ungakwenza lokho? Hayi ngeke ingcosa into engingayifuni. So now iPhone. Hayi ingcosa. Mara what it's a blessing. Yeah, it was a blessing kodwa anginamali manje imali yami ayifiki 1000 kodwa senginengane hayi. Bakhona abantwana othi mabezalo siba ubaba uhluduke impilo yakho yonke. Yeah, nice. Mara bayinathi. So kusho ukuthi abantwana sizibusiso. So like when I go like ne yini mfethu mawu relationship yini red flag yakho vele i-red flag Wayibona uthi hayi i-red flag like ugel uthi mengibona ngikhuluma namanye amantombazane siyangkwatela. It's not like i-red flag it's not like ukuthi ugel ngazena kuphela so ugel ukuthi mayekubona nikhuluma namanye amantombazane i-red flag 1 2 lo ukuthi mhlawumbe ngizomtshela anginamali bese yakwata 3 lo uzogqoka snacks nje konje Nigeria njenga awona nje ukuthi phela amakhala la anthole gele chayile liphephu liyanicazimula awona ayangifundle hayi nogelo njani nogelo uzohlezi hamba namajitha hayi angisho ukuthi engakhuluma uyakhuluma namajitha but hayi ukuthi ekseni abe nelimit emini lo mjida uhleli ubhuzelwe ngamajitha hayenzi siyanya so like quality ezihurtman umjida umele like ebe labo gila abayengaki like specifically uzi uhlala usethi so awona mina ngathi I starting 6 about 6 mzala wencabayela ngaye ngabo gila umjida oyi1 7 so alright oyi1 ka awona ngizothaba ukuthi kumele badlale bonke aba-2 kumele kube yimain angithi aba-5 ilabo ozothi wathanda kodwa beyisilesi so khona umuntu omthanda useless yeah nawe uzobothi kodwa amthanda inkinga akabehave grand yeah so kule category useless yeah our quality ngathi uphethe uningi bafethu sesazambukela stay tuned on the channel bafethu if this video bafethu passes bafethu 200 likes siyamfaka uquality bafethu episode 2 bafethu dango stay tuned bafethu